Čovek je putnik kroz vreme, u kome svojim životom i radom ostavlja neizbrisive tragove, a potom uranja u večnost, ostavljajući onima koji posle njega dolaze da ga pamte i slede u njegovom dobrom primjeru. Ko ispovedi mene pred ljudima, i ja ću njega ispovediti pred Ocem mojim koji je na nebesima. A koji se odreče mene pred ljudima, i ja ću se od njega odreći pred anđelima mojim koji su na nebu. Jedan od blagoslovenih i blagorodnih sinova crkve Hristove, pozvanih na tešku ali uzvišenu misiju služenja Bogu i crkvi, bio je i vladika Stefan, potonji episkop Žički. U starom veku oblast oko današnjeg Josipdola u Hrvatskoj naseljavalo je ilirsko pleme Japoda. Veruje se da se japodsko naselje Meletum nalazilo u okolini Munjave. Početkom 17. veka Srbi su počeli da naseljavaju ove krajeve. U Munjavi je u prvoj polovini 19. veka od 1838. do 1841. godine izgrađena pravoslavna crkva Brvnara, svetih Arhangela, Mihajla i Gavrila. Na ovom brežuljku, na ovome mjestu, od tada i dan danas, a tako će biti do kraja svijeta i vijeka, dragi Bog, da svjedoči pravoslavlje i pravoslavnu vjeru. Uticaj Srpske samostalne stranke, koja se nije slagala sa ugarskom službenom politikom, bio je jak u narodno-crkvenim saborima, pa je 1912. godine ugarska vlada ukinula srpsku autonomiju ukidanjem narodno-crkvenih sabora. U periodu između aneksije Bosne i Hercegovine i početka Prvog svjetskog rata razvile su se ekstremne struje kod Srba i Hrvata. Balkanski i Prvi svjetski rat doneli su neviđene patnje srpskom stanovništvu. Mobilisan je veliki broj hrvatskih Srba i upućen da se bori na strani Austro-Ugarske. U takvim uslovima 21. avgusta 1916. godine Đuro i Narandža Boca iz Munjave, srez Ogulin, dobili su sina Stevana. U nedavnom razgovoru sa vladikom Bihaćko-Petrovačkim Hrizostomom doznao sam da je porodica vladike Stefana u stvari grčkog porijekla i da su se prezivali Bocas. Vladika Hrizostom, koji je posjećivao njegovu majku, kaže da je ona imala dosta grčkih riječi u svom rječniku, poput toga da je Narandže zvala Portokali. To znam. I da je bila strašno nesrećna zbog dece. Troje dece joj umrlo pre ujke i majke moje. Posebno je voljela jednog Đuja, ga je zvala. On je bio stariji od ujke. Bio je jako dobar đak. Po završetku Prvog svjetskog rata u Zagrebu je pod vođstvom Jugoslovenskog odbora formirana država Slovenaca, Hrvata i Srba. Ujedinjenje Srbije sa zemljama nezavisne države Slovenaca, Hrvata i Srba u jedinstveno kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca proglasio je regent Aleksandar I. Karađorđević u ime svog oca, kralja Petra I. Karađorđevića, 1. decembra 1918. godine. Te godine Zadar je pripao Italiji, pa je sedište dalmatinskog episkopa premešteno u Šibenik. U maju 1919. u Beogradu su se sastali episkopi svih delova nekadašnje Pećke patrijaršije i proglasili, sada u novoj državi, duhovno i administrativno jedinstvo.
stekli su se svi uslovi da nekadašnja Pećka patrijaršija, ukinuta daleke 1766. godine, bude obnovljena. Stevane, ustani. 2 i 2. 4. Napiši Munjeva Kataša. Vidite ovdje ovaj deo, to je deo gdje ste vi svi rođeni, gdje se mi sada nalazimo, gdje učimo škole, evo, škole Trudeni Gospić. Veliki događaj za porodicu Boca bio je Stevanov polazak u prvi razred škole u Munjavi. Marljivo je učio i duhovno se uzdizao odlazeći u crkvu. I u ovom hramu je kršten vladika Stefan Boca, koji je ovdje rođen u Munjavi. 20 kilometara od Munjave nalazi se manastir Gomirje, nastao u vreme formiranja prvih srpskih naselja u Gomirju, Vrbovskom i Moravicama krajem 16. veka. Svoje najbolje razdoblje imao je tokom 18. veka, kada je postao prvorazredno, kulturno i obrazovno središte Srba u ovom delu Habsburške monarhije. Tokom 19. veka nekoliko eminentnih i značajnih osoba je živelo u Gomirju. Između ostalih Josif Rajačić, mitropolit i srpski patrijarh, Sava Mrkalj, reformator srpskog pisma, a nakratko ovdje je boravio i Nikola Tesla. Odlazeći sa roditeljima često u Gomirje, Stefan se duhovno utemeljio, da bi potom uobličio svoja duhovna i naučna znanja u nižoj gimnaziji u Ogulinu. Školovanje u svim bogoslovijama, pa i Sarajevskoj, koja je bila jedna od uglednijih pravoslavnih škola u Kraljevini Jugoslaviji, trajalo je 5 godina. Promene u nastavnom planu izvršene su školske 1928-29. godine, kada postepeno počinje da radi šestorazredna bogoslovija, koju je 1937. godine sa odličnim uspehom završio Stevan Boca. Godinu dana pre u istoj školi diplomirao je i Gojko Stojčević, potonji arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Pavle. Prema dnevnicima koje sam imao prilike da vidim, vladika Stefan bio je jedan od najboljih đaka. Zajedno sa pod patrijarhom Pavlom i mitropolitom Vladislavom dijelio je taj epitet najboljih učenika bogoslovije. U Sabornoj crkvi đaci bogoslovije su svakodnevno pojali Bogu i prinosili mu svoje molitve. Kad je stradao naš kralj, mi đaci čekamo voz da prođe sa telom kralja i kaže, mi plačemo Srpkinje. A Hrvatice, kaže, Hrvati, mali đaci, kaže, samo se ovako kriju i smeju se. Sa punom snagom i evanđelskim oduševljenjem, vladika Stefan je učestvovao u sveukupnoj punoći života Srpske pravoslavne crkve. U potrazi za znanjem upisuje Bogoslovski fakultet u Beogradu. Kao student postavljen je 1939. godine za katihetu u Otočcu. Episkop Gornjokarlovački Sava rukopoložio ga je za đakona 1940. godine. Posle godinu dana, kao mnogi drugi za vreme NDH, proteran je u Srbiju, gde uporedo sa studijama u Beogradu obavlja katihetsku dužnost u Kragujevcu. Pred kraj studija 28. jula 1941. godine saznaje za mučko ubistvo oca Đure, koje su izvršili fašistički zlikovci. Imalo je puno rodbine koji su poubijani,
a očevo selo je bilo čisto srpsko, a ovo je bilo mešovito. Ujkino selo je bilo mešovito. Munjava, Srbi zvali Munjava, Hrvati Josipdol. Istrajan i duhovno jak, kao jedan od najboljih, završava Bogoslovski fakultet u Beogradu 1942. godine. Godine 1946. postavljen je za parohijskog đakona pri hramu Uspenija Presvete Bogorodice u Kragujevcu. Na ovoj dužnosti ga zatiče blaženopočivši episkop Valerijan, prvi arhijerej novoosnovane eparhije Šumadijske i odlikuje ga činom protođakona. Kao protođakona Kragujevačkog pozove ga 51. godine blaženopočivši patrijarh Vikentije i kaže da te biramo za Gornjokarlovačkog episkopa, a Simeona za Dalmatinskog. I on naravno pristane. Međutim, do toga nije došlo zbog toga što je ondašnjoj vladajućoj garnituri zasmetalo što je on preživeo 22. oktobar u Kragujevcu. One stotine hiljada naših Srba pravoslavne vere koji su stradali bilo u Kragujevcu, bilo u Kraljevu, bilo na Banjici, bilo u Jasenovcu, bilo bačeni po onim jamama silnim po Bosni, Lici, Kordunu i drugim krajevima, to je u stvari najviše stradali zbog ispovedanja svoje vere, što se nisu hteli odreći svoje vere. Božja milost je sačuvala ga na neki način i on je mogao da nastrada, da ga uhvate i ubace sa đacima ostalima da strada. Jer bilo je i sveštenika. Hiljade pročitanih knjiga pronašle su svoje mesto u briljantnom umu Stevana Boce, pa je 1953. godine diplomirao na Filosofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stevan Boca se kao sveštenik iskazao vrlo svestranim, promišljenim, blagorodnim, te kao takav od strane Svetog arhijerejskog sinoda 1955. godine postavljen za profesora bogoslovije Svetog Save u manastiru Rakovici. Vladiku Stefana znam još iz vremena kada je bio profesor bogoslovije. Jedno vreme ja sam tada bio student, on je bio u Beogradu, u bogosloviji. Imao sam prilike da ga upoznam. Bio je vrlo ozbiljan profesor i tu je igrao značajnu ulogu u Beogradskoj bogosloviji. Inače, on je moj duhovni otac. Kada sam se monašio, on zajedno sa episkopom Simeonom smo me priveli u manastir Rakovicu, tako da smo znači od 59. godine bili u jednom posebnom odnosu duhovnog oca i odnosno duhovnog sina. Episkop Dalmatinski, a potom je episkop Žički Stefan, je jedan od vrsnih arhijereja Svetosavske crkve druge polovine 20. vijeka. I kao episkop Dalmatinski, a prije toga kao profesor bogoslovije Beogradske, a poslije toga kao žički episkop i istovremeno kao član Svetog sinoda i Svetog sabora Srpske crkve. On je pokazao se zaista na prvom mjestu kao vrsni pedagog. Ja to mogu da posvjedočim jer sam bio njegov đak u Beogradskoj bogosloviji. Predavao nam je dogmatiku. Vladika Žički Stefan je bio nama profesor u Rakovičkoj bogosloviji. Došao je kao đakon i bio je mlađi. Predavao nam je dogmatiku. I to je donosio uglavnom lekcije napisane svojom rukom,
ali nam nije to čitao, nego je više govorio i bio je dobar profesor i bio nam je također vaspitač. I u suštini bio dobar čovjek. Umeo je da bude i strog da podvikne, čovjek je ličanin, otuda krajišnik, ali je ostavio na nas sve dobar utisak. Kao profesor bogoslovije i pedagog usavršio je dar psihologije, to jest dobrog poznavanja dečjih duša i njihovih potreba. Godine 1958. sinod šalje protođakona Stevana na postdiplomske studije u Englesku na Centralni koledž Anglikanske zajednice Svetog Avgustina Kenterberijskog. Tu je odbranio rad na temu hrišćansko vaspitanje u srednjem adolescentnom dobu. Njih dvojica su dobili nagrade u novcu i u te neke povelje, nešto su dobili su. Ja nisam ovde videla tako nešto od platnene neke, dovoljno je to, najviše toga. 10. jula 1959. godine patrijarh German ga monaši u manastiru Rakovici kada dobija monaško ime Stefan, a 2 dana posle po patrijarhovom blagoslovu za jeromonaha ga rukopolaže mitropolit Solunski Pantelejmon u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Topčideru. Na predlog patrijarha Germana unapređen je u čin arhimandrita. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na redovnom majskom zasedanju 1959. godine izabrao ga je za episkopa upražnjene eparhije Dalmatinske. Narečenje za episkopa Dalmatinskog obavljeno je u subotu 8. avgusta 1959. godine u Sabornoj crkvi u Beogradu, a hirotonija koju su izvršili patrijarsi srpski German i antiohijski Teodosije u sasluženje više mitropolita i episkopa, sveštenika i đakona u nedelju 9. avgusta 1959. godine. Ono što karakteriše vladiku Stefana jeste jedna ozbiljnost shvatanja zvanja koje je on imao, zvanje episkopa, ali ne samo to, nego on bio vrlo odgovoran u svemu. Rekoh da je bio ugledan profesor bogoslovije i ta osobina ga je krasila čitavog njegovog života. Kad su ga izabrali za episkopa 59. godine Dalmatinskoga, onda su komunisti i ostali neke sprege nisu mu godinu dana dali da iz Beograda krene u svoju eparhiju. Njemu je dojadilo to bilo u Beogradu život i u patrijaršiji, naimenovano i već hirotonisan episkop. I onda je napisao pismo, često puta to govorio, napisao pismo sinodu, molim vas da mi odredite čoveka koji će me ustoličiti. A oni su mu stalno govorili, pa nemate gde, nemate kuće, nemate ovo. Molim vas, vi mene odredite u moju eparhiju, kakva je taka, ja ću pokušati da se snađem. Dolazeći u kuću, vi ste vidjeli u Šibeniku, dvor episkopski, to nije bio njegov dvor, onda kad je on došao, nego je kuća jedna iznad dvora istoga stila, tu su mu dali jednu sobu sa jednim krevetom gvozdenim na kome je on bivao i otpočeo svoj život sa 9 živih sveštenika koje je zatekao u toj dalmatinskoj eparhiji. Svečano ustoličenje njegovog preosveštenstva episkopa Dalmatinskog Stefana u tron episkopa Dalmatinskog izvršeno je 13. decembra 1959. godine u Svetouspenskom katedralnom hramu u Šibeniku. Ustoličenje je izvršio njegovo preosveštenstvo episkop Gornjokarlovački Simeon, član Svetog arhijerejskog sinoda. Kao episkop Dalmatinski, on je praktično obnovio razorenu Dalmatinsku eparhiju poslije Irinija Đorđevića, koji je bio prognan i u zatvoru negdje po Italiji. Nikad se nije vratio, sveštenstvo pobijeno, narod razagnat, pobjegli mnogi od komunista i po Evropi se rasijali, po Americi, sveštenici, monasi. Potpuno razorena dalmatinska eparhija. On je
nekadašnje svoje đake, prvenstveno iz bogoslovije, on ih je sabrao oko sebe i blagodareći tome je Dalmatinska eparhija obnovila se i u isto vrijeme, blagodareći njemu, obnovljena je i drevna iz 1614. godine osnovana krčka bogoslovija, nekadašnja šibenička bogoslovija. Sve to podvig i djelo episkopa Stefana, koji je onda, brinući ne samo o svojoj eparhiji, nego brinući i o sveukupnoj crkvi i njenom napretku, desetine svojih đaka podstakao ih je na usavršavanje, omogućio im da nastave svoje studije, naročito u Rusiji toga vremena, i više današnjih članova Svetog arhijeskog sabora su upravo njegovi đaci i njegovi učenici. Vladika Stefan je obnovio Krku. Krka je bila potpuno zapuštena i zabačena, nije bilo puta do nje. Prvih godina on je dolazio kolima, donekle imao je jedan stari Moskvić i vozio ga je jedan Hrvat, divan čovjek, jedan Šioriozo. Donekle su mogli da dođu kolima, a onda su njemu dali konja i on ide napred na konju, a svi ostali idemo peške. I zvonila su zvona, vladika ide dole, znate, i on je postepeno uspeo da od tako jednog zabačenog mesta napravi ono što je bila Krka. Ja se nadam da je preživjela u tom fizičkom smislu i sad. On je bio pastir. Ja sam čuo ovdje predanje, na primjer Šibenika, da je znao vladika da služi sa nekoliko baka u Šibeniku, u Sabornoj crkvi. Bio borbeni ateizam, ljudi nisu dolazili u crkvu i tako dalje. Ali istovremeno služio na velikim saborima u Dalmaciji, u Krki, u Krupi, u Dragoviću. To su naši ti duhovni centri ovdje u Dalmaciji, gdje je bilo desetine hiljada ljudi. Ali samo on to mogao jednom snagom duha i vizijom kako da okupi taj narod i skupi tu čeljadu. Velika pomoć svakako su bili ti ljudi koji su u svoje vreme bili već zraliji u dvogodišnjoj bogosloviji. Kasnije je to prešlo, rekao, u petorazrednu, gdje smo i mi mlađi pristizali i popunjavali redove u toj našoj eparhiji Dalmatinskoj. Krunu njegovog arhipastirskog rada u eparhiji Dalmatinskoj predstavlja otvaranje bogoslovije Sveta Trijerarha u manastiru Krki 1964. godine, u kojoj je školovano i zamonašeno više budućih episkopa Srpske pravoslavne crkve. Blaženo pokojnog vladiku Stefana prvi put sam susreo 13. oktobra 1968. godine u mome selu. Bio sam u hramovima, u manastirima ranije, ali nisam video episkopa. Te godine ja sam završio osnovnu školu i pošto je već odmaklo vreme za upis u bogosloviju, posle svete liturgije, spontano, nije slučajno svakako, na predlog moga tadašnjeg sveštenika, jeromonaha Mihajla, pozvao me i upitao da li bi ja hteo da dođem u bogosloviju. Toga dana ja sam odlučio da dođem u bogosloviju. On me uputio kako i kod koga da dođem kod oca Nikolaja u manastir Krku i da se tamo prijavim. On je posebno razmišljao o kandidatima, o ličnostima koje zauzimaju mjesto u crkvi. On je još to pokazao dok je bio u Dalmaciji, da je jedan veliki broj bogoslova se zaponašao njegovim uticajem. Ja sam imao prilike da budem prvi monah koga je vladika Stefan poslije Drugog svjetskog rata zamonašio u manastiru Krki na dan svetoga oca Nikolaja 19. decembra 1966. godine. Te godine prvo je jedna prekretnica i u mome životu, ali i jedno stremljenje ili pravac koji je Bog, a zahvaljujući vladici Stefanu, odredio. Svu svoju snagu i umnu i fizičku nesebično je ulagao da bogoslovija opstane kao rasadnik mladih sveštenika sa posebnim značajem za taj kraj zemlje.
Svaku priliku koristio je da služi u manastirskom hramu Svete arhijerejske liturgije, rukopolagao mlade bogoslove u sveštenike i monašio nove iskušenike, posećivao i povremeno i sam držao nastavu. U oskudici profesora on jedno vreme držao nama predavanje, predavao latinski jezik, sećam se, i biblijsku istoriju, nešto. I dolazio redovno na časove. Dakle, bio je uporan u vaspostavljanju te prekrasne institucije koja je i dan danas, hvala Bogu, prepoznatljiva u srpskom narodu. Jer on je mislio na budućnost crkve, a to je činio i kasnije i uvijek se trudio da izvjesnim ličnostima omogući jedno šire obrazovanje i tu je zaista igrao vrlo značajnu ulogu. Imao je veliki utjecaj u tom smislu i u sinodi i u saboru. Mislim da nema ni jednog jeromonaha ili jeročakona koga on zamonašio, a posle i rukopoložio, da mu se nije ukazala prilika i mogućnost da ode na školovanje. I to želeo je da to bude i u inostranstvu. Te jedne slao u Rusiju, druge u Francusku, treće u Rumuniju, neke u Ameriku, Grčku, sve kako bi naša crkva preko tih kandidata dobijala osposobljene ljude za ulogu onu koju crkva odredi takvim svršenim bogoslovima, to jest teolozima. Moto njegovog života, iako nije imao rođene dece, kaže, ko sina svog nije stvorio, taj ne treba da živi. A on je stvorio 7 do 10 episkopa, malo čas smo razgovarali to i to ne zna se od kojeg bolje. Školovao ih, slao na studije, stao na postdiplomske studije, vraćao ih za profesore bogoslovije i predlagao za episkop. Vidjeli smo često puta da se njegovom zaslugom, njegovim propovedima povećava i broj sveštenika u eparhiji Dalmatinskoj. Dovodio je mnoge ugledne profesore, akademike, slikare, sportiste, poznate ljude iz javnog života tadašnje Jugoslavije, čak i iz inostranstva, koji su držali svoje predavanja nama bogoslovima. Kad smo završili bogosloviju, redovnu bogosloviju, onda je on rasporedio nas, mlade monahe, koje su već bili na neki način tu, nekoliko nas monaha, zajedno sa mnom. Kasnije je došao sadašnji vladika Banjalučki Jefrem. Poslije se mitropolit Zagrebački, koji je došao kao profesor bogoslovije, iz Prizrena došao kao civil. On se zamonašio poslije mene i bio nama profesor. Poslije tu je već bio vladika Lavrentija, bio je i vladika Artemije, koji su nama profesori bili. Poslije je došao otac Stefan Maletić i on je bio tu. I onda počinje ta jedna mala plejada monaškog kadra ili vojska Hristova u monaškom sosloviju, zajedno sa mnom. Onda su mnogi drugi episkopi istog soslovija monaškoga sva ponikli. Tu je i vladika Mitrofan, tu je vladika iz moje generacije, tu je vladika Luka iz moje generacije. Dakle, iz prve generacije naš 4 episkopa je poniklo. Još od Drugog svjetskog rata bilo je porušenih i popaljenih hramova. Čak 50 je uspeo da obnovi za vreme svog stolovanja u Šibeniku, gde je obnovio i Vladičanski dvor 1963. godine. Svojim ličnim zalaganjem među vernicima i kod aktuelne vlasti uspeo je da podigne 14 novih hramova. Za vreme njegovog episkopstvovanja Dalmatinskom eparhijom obnovljena je crkva Lazarica na Dalmatinskom Kosovu, manastir Rmanj,
crkva u Vrliki, u Zadru, Glamoču, Dositejeva škola u Kninskom polju i mnogi drugi hramovi. Jedan od njih je velelepni hram Pokrova Presvete Bogorodice u Kninu, zavetni hram Kninske krajine, podignut na temeljima stare crkve iz 1866. godine, a srušen u Drugom svetskom ratu. Ovaj hram je vladika u saradnji sa vernim narodom obnovio i osveštao 19. septembra 1971. godine. Što je autentično, to je sam taj kamen koji je iz dva podneblja. Jedan je sa otoka Brač, a drugi je iz Kruševca. Tako da ima taj malo vizantijski stil i da je urađen na taj faktički jedan srpski način. Ali o tom kamenu i o toj crkvi to je jako bilo kočeno u tom periodu zbog vrha vlasti ondašnje Jugoslavije, SFRJ, koja je bila naravno kroz iglene gledala sve kroz drugačije, kako se gledala vera. Ali ta crkva na otoku Visu je bila srušena do temelja, naredbom tih vlasti i od tog kamena da bi se sačuvalo nešto, donešeno ovde u Knin i tako je sazidana taj velelepni lep hram koji dan danas eto se služi njemu i gde je obnovljeno faktički ikonostas radom Vojislava Bilbije, našeg sad sveštenika u Hagu, onda je bio đakon, i duborez, taj srebrorez faktički koji je napravljen na ikonostasu samom. Nekako sam stekao neko ime u tome i da se mogu da tako usmeno konkurišem, ali ne po nekom konkursu kod vladike Stefana. Da mi je dao blagoslov da mogu da radim ikonostas za crkvu u Kninu, da budem znači da imam i taj atelje i spavaonicu, znači i da se hranim u manastiru Krke, da budem s đacima, a u isto sam vreme radio kao zubni lekar stažista u Kistanjama, što je nekoliko kilometara dalje. Ali taj njegov odnos je, kako da vam kažem, zamislite koliko je tu trebalo poverenja i vere da će od nekoga, mene ko sam bio, kako da vam kažem, duhovni divljak. Jer sam našao jednu pećinu dole u kanjonu Krke gdje sam išao, htio da vježbam zen. Kako bih dobio blagoslov da otvorim karate klub u Bogoslovi manastira Krke? Sastali se, on je bio i mitropolit Nikolaj današnji, da je bio rektor Bogoslovije. I ja im kažem, veliko interesovanje, ja bih hteo karate klub Svetog Ilije došli. I sad je pitanje normalno, da li da se pusti, ne, pa onda kaže on, pa kad može predvojnička obuka, što ne bi mogao i karate klub? Naročito je vodio brigu o misionarskoj delatnosti. Organizovao je svešteničke seminare, pisao i poučavao. 11 godina sam bio njegov đakon. Dakle, obišli smo, tako reći, čitavu Dalmaciju, deo Bosne koja je zahvatala našu eparhiju od Imotskog do Karlobaga, ovamo gore do Livna, Bosanskog Petrovca, Grahova, Glamoča, svih onih mesta. Tako da sam, zahvaljujući njemu, upoznao sva ta sela, sve te ljude, zavolio te ljude u Dalmaciji i u tom delu Bosne. Ta snaga duha njegove i vizija je njega toliko osnažila sa ovim mladim ljudima koji su pristigli, došli, tako da on je počeo da popunjava eparhiju. 25. aprila 1978. godine upokojio se arhijerej eparhije Žičke Vasilije Kostić. Na zasedanju Svetog arhijerejskog sabora juna 1978. odlučeno je da tu svetu dužnost preuzme episkop Stefan. U Dalmatinskoj eparhiji sigurno znam da su ga sveštenici voleli, da im je bilo jako žao kada su čuli da ga je crkva odredila da pređe iz Dalmatinske eparhije u Žičku eparhiju. Kad je pošao iz eparhije, poslije 19 godina iz eparhije Dalmatinske, ostavio je punu eparhiju kao Košnicu
i bogosloviju i eparhiju popunjenu, obnovljene crkve, manastire. Najpre sam zahvalan Bogu što je 19 godina mog vladikovanja ovde bio toliko ščedar i mnogomilostiv, da su se u životu ove eparhije rađali tako bogati plodovi koje niko nije mogao očekivati. Služeći Bogu i njegovoj crkvi u Dalmatinskoj eparhiji, osjećao sam se često kao pčela koja leti od cveta do cveta i koja više uzima nego što sama daje prenošenjem plodonosnih praškova. Tako sam se i ja obogatio medonosnim sokovima duboke vere i visoke moralnosti na cvetovima duša i srca srpskog pravoslavnog naroda u Dalmatinskoj eparhiji. To je moje najveće bogatstvo koje sam stekao tamo i doneo ga sobom. Vreme za vladike Stefana, kao što i za vreme njegovog prethodnika, blažene uspane vladike Vasilija, nimalo povoljno za crkvu i za srpski narod. Ali blagodareći mudrosti vladike Stefana, dok je bio na tronu Žičkog episkopa, zaista Žička eparhija je živela životom crkve, živela crkvenim životom. U ovoj zgradi koju je podigao blažene uspomene episkop Žički Vasilije, koga je episkop Stefan nasledio, stolovao je, iz nje upravljao, primao sveštenike i zvaničnike episkop Žički Stefan 25 godina. On je prosto, kako da vam kažem, milovao svoj narod baš time što je hteo da se spusti na taj najniži nivo, da razgovara, kao što rekoh, i za detetom, i sa odraslim, i sa pismenim, i sa nepismenima. Uvek je našao i uvek bi pričao mnoge doživljaje, mnoge događaje. Mnogo je nama pričao o stradanju crkve u Dalmaciji, tamo da je on bio episkop i da je bio rođen. Valjda je postao žički episkop, pa pošao je u svoj rodni kraj po nekoj poledici. Jeste. I onda su sleteli, pa je on onda gurao kola i bruh dobije. I operi su ga pokojnik dr. Krangrga, tad je bila još železnička bolnica tamo. Ja odem da ga posjetim. Kaže, šta kažu vladike? Kažu, kad je vladika Stefan bolestan, ceo sabor je bolestan. On je dolazio u godini više puta tu, ali za Svetog Ivana, kad je Sveti Ivan je naša krsna slava Popovićima ovdje, on je dolazio svake godine na krsnu slavu, darovao crkvu, onda, da rečem, i nas, kao mene i moga brata, isto uvijek darovao. On je nama uvijek svakom po 100 maraka davao, onda su bile marke, jer smo mi bili kao njegovi i tako da je iz crkvu je ovdje pomagao i mežnjara, isto za svije je bio. Za svije mi smo njega jedva očekivali kad će doći. Tako nam je bio jednostavan, dobar. U razgovoru sa parohijanima koji vladiku Stefana pamte, on je ovdje dolazio često u svoje rodno mjesto, u ovaj hram, obilazio je grobove svojih roditelja koji su sahranjeni ne u groblju kraj crkve, nego u groblju u centru Josipdola,
groblje, Klipino brdo. Evo nas su munjavi na grobu vladikinih roditelja Đure i Naranče i Ranomu preminulih brata i sestre. Sećam se kako je vladika u manastiru Žiči nostalgijom i sa najfinijim sećanjima i osjećanjima govorio o svojoj munjavi, rodnom kraju, o crkvi u kojoj je kršten, o ljudima iz svoga kraja. Sećao se roditeljske nauke, pouka, njihove vere, njihove ljubavi, njihove dobrote. Vladika je Stefan dolazio svake godine kod nas. Dolazio tu od materi i ocu na grob. I on mi je rođak sa dede i bake, s oba dve strane. Baku je posjećio, baka je doživjela 93 godine. Svake godine do rata je dolazio tu. Tako jedan dobar, ugodan bio čovjek. Tako. Parohija, ova naša munjavska ovde, u kojoj je vladika Stefan rođen, je nažalost jako malobrojna je. Ukupno ima domova u kojim žive pravoslavni koji primaju sveštenika u blagoslov, kuće, to jest u Vodicu, 68 domaćinstava, ali nažalost većinom staroga stanovništva i veliki mortalitet, a jako mali natalitet. Kao dugogodišnji član Svetog arhijerejskog sinoda i prosvetnog odbora pri Svetom sinodu, sa punom snagom i evanđelskim oduševljenjem učestvovao je u sveukupnoj punoći života Srpske crkve. Neumorno služeći svete arhijerejske liturgije i druga bogosluženja, obilazi prostranu eparhiju, manastire, gradske i seoske parohijske hramove. Svuda savetuje, poučava i poziva na duhovnu obnovu. Kad je bio uhapšen onaj von Leer, general nemački koji je bio komandant vazduhoplovstva, koji je po svojim naređenju svoga Führera bombardovao po Srbiji ne samo vojne objekte, nego je našto voleo da bombarduje crkvu. Pa kad je ovaj bio saslušavan od naših ljudi, onda su oni pitali, pa zašto ste veli rušili i bombardovali, kaže, crkve i manastire, biblioteku narodnu. Kaže, meni je Hitler rekao da, idući, kaže, u Srbiji, mi nemamo cilj samo da osvojimo srpsku zemlju, nego da iščupamo iz korena to biće i taj narod, da više ne postoji. A on, manastiri i crkve, to su njegovi najdublji koreni. Treba te korene iščupati. Posebnu pažnju vladika Stefan usmerava na porodicu, naglašava njen značaj i ulogu u očuvanju naroda, države i crkve. Tema njegovih beseda su brak, porodica, vaspitanje i preobraženje čoveka. Briga za neoženjene dečake i neudate devojke, staranje za kakvom će se i za branicom oženiti svršeni bogoslov, kako će mu supruga voditi kuću i porodicu. Kad sam već htio da se ženim, sam doveo moju buduću u Šibenik kod njega, da uzmem blagoslov. A on kaže njoj, ona Holanđanka, zagovori srpski. Kaže on njoj, jel znate vi za koga se vi udajete? A ona kao zna, ali kaže, dobro razmišljate ga to. Imaćete problema vi sa tim. On razumno gleda lijevo, desno, normalno, kakvih problema. Pa kaže, imaćete problema zato što da li ćete moći trpeti snagu njegovu. Tada je to izgledalo sve, to je bilo, međutim kasnije, posle 15 godina, došlo je to. Upravo to, kad me ostavila sa reći da ne može da me trpi moju snagu, da ne može da živi u mojoj senci. To isto što je vladika Stefan pri prvom susretu rekao, hoćete moći da trpite tu snagu. Ja sam imao tu veliku čast da duhovno uzrastam uz vladiku Stefana 21 godinu i da budem njegov đakon i službenik. Bio je pažljiv
i dobar vladika. Saučestvovao je sa svima nama, našim sveštenicima, našim porodicama, i u stradanjima i u dobru. Uvijek nam je govorio da to što je naše, a to je ljubav, briga i pažnja, delimo sa svim ljudima oko sebe. Bio je duhovni roditelj, učitelj i pedagog svima nama, sveštenicima, našim porodicama i našoj deci. Na ovoj fotografiji to je bilo ispred manastira Žiče. Išao sam da uzmem blagoslov od vladike i onda on tu mene zaustavlja i udara me po obrazu i to se vidi na slici i kaže, gde si Nitola, tako me on zvao. Tako zaustavljam. Razgovarao je s nama stvarno kao sa ozbiljnim ljudima i zanimljiva stvar je što ja sam njega stvarno tako doživljavao kao dedu i tako sam ga i zvao, deda Vladika. Ja sam bio jako mali kada je moj otac provodio dosta vremena sa episkopom Stefanom i samim tim imao je i vladika jako veliki uticaj na naše vaspitavanje. Nama je otac naravno mnogo nedostajao, ali vladika Stefan nikada nije to zanemarivao i uvek je bio svestan toga i uvek se trudio da nekako nam to nadomesti, da bude pažljiv jako prema nama. I to je uvek i radio. Bio je episkop koji je mislio o svešteniku, o svešteničkoj porodici, mislio o bolesnim sveštenicima. U Žičkoj eparhiji sam se još više uverio da ga volelo sveštenstvo, monaštvo, jer su znali da imaju arhijereja koji je uzeo na sebe tu odgovornost koju mu je crkva poverila za spasenje poverenog mu sveštenstva, monaštva i naroda Božijeg. Bio je strog i pravičan. Oštar. Bistrog oka. Blagog pogleda. Uvek nas je gledao u oči i saopštavao nam svoje mudre pouke i odluke. Beskrajno je praštao i pružao ruku svim ljudima oko sebe. Ruku pomoći. Druga polovina 80. godina donela je više slobode u crkvenim i verskim poslovima. Ja sam bio predsjednik izvršnog saveta u Kraljevu. On je sa mnom ostvario veoma prisne kontakte i sve što je trebalo da se uradi za crkvu, za manastir, dolazio je kod mene, rado smo sarađivali. Ja sam tada video da je to veoma pismen i široko obrazovan čovjek. Naročito se interesovao, pošto je znao čime sam se ja bavio i da sam pre toga i bio u privredi na rukovodećim položajima, jako se interesovao oko privredne problematike, privrednog razvoja i svih ostalih pitanja. On je voleo da manastir privređuje, aktivirao je ekonomiju, da efikasnije radi, mnoge livade je pretvorio u oranice, da proizvode pšenicu, da proizvode te prehrambene artikle za potrebe sestrinstva u manastiru. Vladika Stefan je praktičan čovjek. On se odlikuje tom stranom. On je dosta praktičan za mnoge stvari i mnogim stvarima i u ekonomskom i u drugom pogledu, tako da bude kuća dovedena u red i ostalo. Vladika Stefan je bio veliki arhijerej naše crkve. Bogomudro je upravljao crkvom i poverenim mu dušama ljudskim u eparhijama gdje je službovao. Iza njega su ostali tragovi i svedočanstva o njegovom blagočestivom trudu i radu u pisanoj reči, usmenom, podsjećanju na njega, na njegov život i na rad, kao i tragovi u zadužbinarstvu i graditeljstvu crkvenom. Uz veliki trud vladike Stefana zaživjelo je nekoliko manastira: Pavlica, Gradac i Lepenac. Obnovljen je manastir Uspenja Presvete Bogorodice u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri dograđivanjem Paraklisa i novih konaka.
Obnavljani su i podizani parohijski hramovi u Vrbi, Guncatima, Donjoj Trepči, Blaževu, na Pašinoj ravni, u Mataruškoj banji, Ratini, na Beranovcu kod Kraljeva, Makovištu i mnogi drugi. Započeta je izgradnja sabornog hrama Svetog Save u Kraljevu, hrama Preobraženja Gospodnjeg na Zlatiboru i hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Čačku. Šta bi bilo danas, recimo, da nemamo dole na Kosovu i Metohiji, da nemamo Gračanicu, da nemamo Pećku patrijaršiju, da nemamo Visoke Dečane, da nemamo Svete Aranđele i Prizrene, Svetu Bogorodicu Ljevišku, Svetoga Deviča i druge, još mnoge druge. Šta bi bilo, ko bi mogao da uveri ovaj zapadni svet koji još i kad dođe tamo, onda kao da to nije naše. Da to je naše, to su naša najsigurnije tapije, da je to naša zemlja. U manastiru Žiči, blagoslovom vladike Stefana, otvorena je ikonopisna škola. Podignuti su i osvećeni novi konaci u manastiru Žiči i Studenici. Voleo je vladika Stefan blagoukrašenije naših hramova, starao se o blagoljepiju bogosluženja, bio je ljubitelj crkvene muzike i crkvenog pojanja, stoga je osnivao svešteničke horove i mešovite horove pri hramovima u našoj eparhiji. Hor sveštenika eparhije Žičke Sveti Sava osnovan je blagoslovom vladike Stefana 1978. godine. Trudoljubljem i aktivnošću ovoga hora nastavlja se tradicija horskog pojanja u našem gradu. Naime, u Kraljevu je još u prošlom veku postojalo pevačko društvo Sveti Sava. Svojim postojanjem hor doprinosi razvoju i bogaćenju muzičke kulture, čuva i neguje najvrednija muzička ostvarenja iz bliže i dalje prošlosti. Jedan od najznačajnijih događaja u vreme vladikinog upravljanja eparhijom bila je proslava 800. godišnjice postojanja manastira Studenice 1986. godine. Tom prilikom vladika Stefan ukazao je na značaj vekovnog opstajanja naše najveće svetinje, kao i na njen uticaj na duhovni preporod našeg naroda. Na čelu Srpske pravoslavne crkve od 1958. do 1990. godine bio je njegova svetost patrijarh German. Velikim trudom uspeo je da izdejstvuje obnovu manastira Žiče, koga su Nemci bili gotovo potpuno razorili za vreme Drugog svjetskog rata, Studenice, Lazarice i mnogih drugih. Svi važniji hramovi Srpske pravoslavne crkve u tadašnjoj Jugoslaviji stavljeni su pod zaštitu republičkih i pokrajinskih zavoda za zaštitu spomenika kulture. Kada se 1989. godine razboleo, lekari sa VMA su konstatovali da patrijarh German više nije u stanju da obavlja složene crkvene dužnosti. Pristupilo se izboru novog poglavara Srpske pravoslavne crkve. U prvom krugu glasanja izabrana su samo 2 kandidata, koja su zadovoljavala uslov da dobiju više od polovine glasova članova Sabora. Prošli su episkop šumadijski Sava i episkop žički Stefan. Trebalo je dobiti 3. On je dobijen tek u 9. krugu glasanja. Bio je to episkop Raško-Prizrenski Pavle. Arhimandrit Antonije,
Posle odslušanih molitvi, iz evanđelja uzima 3 zapečaćena koverta sa imenima trojice kandidata, premeće ih više puta i onda uzima jedan i predaje ga najstarijem arhijereju Srpske pravoslavne crkve, mitropolitu Dabrobosanskom Blagoslavu. Mitropolit staje na svete dveri, otvara koverat i saopštava: arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski je episkop Raško-Prizrenski Pavle. Spasi Bože ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanje Tvoje. Episkop Žički Stefan tada je rekao da je najsvetiji, najbolji i najmolitveniji među vladikama došao na tron Svetog Save. Kao dobar domaćin, vladika Stefan je imao radost da sa sveštenstvom, monaštvom i blagovernim narodom u manastiru Žiči dočeka uoči šestvekovnog kosovskog jubileja mošti svetog kneza Lazara. Nekoliko hiljada ljudi dočekalo je svetog kneza koji je život posvetio pravdi, slobodi i Bogu. Žiču su pohodile i mošti svetog vladike Nikolaja Žičkog. Nošene iskrenim poštovanjem vernih poklonika, a njih je bilo nekoliko hiljada, ovozemaljski ostaci svetog vladike posle nekoliko decenija izgnanstva prošli su kroz Žička vrata. Mnogo je voleo vladiku Nikolaja i to me posebno vezuje za njega. Kao episkop Žički, vladika Stefan je bolje od mnogih razumeo kakvu je odgovornost nosio sveti vladika Nikolaj, koji je i sam sa katedre Žičkog episkopa delio sudbinu svoga naroda u teškim i bremenitim vremenima. Žiča, i sama ranjavana kroz istoriju, dočekala je onog ko je ponajbolje razumevao te rane, jer ih je i sam nosio, ali i svedočio i pomagao da razumemo zašto bol ne sme da pređe u očajanje i zašto biti pravoslavan znači suočiti se sa krstom na Golgoti, sa mestom prezira i slave, mestom koje je trebalo da postane simbol poniženja, a preobrazilo se u slavu i pobedu vaskrsenja. Iako je daleko u tuđini bio, sveti vladika je svojim osjećajima, ljubavlju, mislima, idealima, delima i naporima bio više u Srbiji nego u Americi. Ne znajući šta čine, mnogi su bili u zabludi zbog neistina i kleveta protiv vladike Nikolaja. Izgonili su ga čitavo ovo prosperatno vreme iz naših crkava i škola, iz naše kulture i istorije, iz biblioteka, književnosti i umetnosti i svih kulturnih ustanova. I što je još najgore i najtragičnije, proglasili su za izdajnike njega, najvećeg Srbina i muža naše savremene istorije, koji je nemalo 5 godina stradao od najvećih neprijatelja i Srbije i Srba, kao i čitave Jugoslavije. Govorio je za svetog vladiku Nikolaja da je najveći posle svetoga Save. I kada smo organizovali paraklis, Žički paraklis svetog vladike Nikolaja u starom episkopskom dvoru u Kraljevu, vladika Stefan je bez razmišljanja i 3 godine pre kanonizacije vladike Nikolaja paraklis osveštao imenom svetog vladike Nikolaja. To je bio jedan avangardni čin čak i za crkvenu javnost onoga doba. I čudotvorna ikona presvete Bogorodice Trojeručice bila je u ovom manastiru. Hiljade vernih poklonika imali su priliku da se susretnu sa svetinjom i celivaju je. Vrlo obrazovan, imao je osjećanja odnosa i kontakta naše crkve sa drugim crkvama. Zato je rado prihvatao sve delegacije crkvene koje su posjećivali našu crkvu.
Oni su obavezno posjećivali i Žiču i kao takav je bio poznat ne samo u našoj crkvi, nego u čitavom pravoslavlju i šire. U Žiči je organizovan i međupravoslavni skup na temu misionarskog poziva pravoslavnog parohijskog sveštenstva u kojoj su učestvovali predstavnici skoro svih pomesnih pravoslavnih crkava. On je bio adresa Srpske crkve sa kojom je kontaktirao Svetski savet crkava na najuspešniji način. Zahvaljujući jednom sastanku među Svetskog saveta crkava u Žiči je stvoren prvi fond za izgradnju nove zgrade Bogoslovskog fakulteta, koja je, ja to ponavljam, izgrađena na leđima vladike Stefana. Po blagoslovu Srpske pravoslavne crkve učestvovao je na mnogim naučnim i teološkim skupovima u zemlji i inostranstvu i u osnivanju i organizovanju crkvenog života u dijaspori. On je bio preteča i osnivanje eparhije australijsko-novozelandske koje sam ja poslije bio, u kojoj sam bio episkop. Za njega je Sveti arhijerejski sinod često puta slao kao izaslanika. Sjećam se onog momenta kad je išao u Addis Abebu na ustoličenje patrijarha Etiopskog. Pa onda često puta išao u Englesku, često puta išao u Njemačku. Dakle, episkop koji je ostavio vidljivog traga svoga delovanja u eparhijama gdje je bio i u čitavoj našoj crkvi i episkop koji je nama danas služi za primjer kako treba delati u okviru svoje crkve, ali isto tako i u kontaktima sa drugim i pravoslavnim i inoslavnim crkvama. On je bio poznat dobro i u Engleskoj, gdje je jedno vreme studirao. Dakle, imao je širi krug svojih prijatelja i svojih poznanika, kako u pravoslavlju, tako i u drugim crkvama. Kada je bilo vrijeme mog izbora za episkopa, on je, naravno i sa drugim episkopima toga vremena, znajući kakve su teškoće u Crnoj Gori, oni su iznašli puta i načina. Ja vjerujem da je tu vladika Stefan odigrao presudnu ulogu. Prvo da ja budem izabran za banatskog episkopa, da bi onda mogli, pošto u Crnoj Gori bio otpor, jer rečeno da svi mogu da dođu u Crnu Goru, ali nikako da ne dođe Amfilohije Radović. I oni su mene izabrali za Banat, da bi u presudnom trenutku posle na predlog i tadašnjeg patrijarha već izabranog Pavla i episkopa, da bi ja bio izabran za metropolita Crnogorskog Primorskog. I tu sam mu posebno blagodaran zbog toga što je on jednostavno osjećao koliko je to bitno za crkvu, za njeno jedinstvo, da tamo u tim eparhijama koje su sudbinske, da dođu ljudi u koji se može imati povjerenja da će oni sačuvati jedinstvo crkve i time jedinstvo i naroda i budućnost crkve. Dakle, to je nešto što je svojstvo bilo našega vladike Stefana. Mi tek sada razumevamo dimenziju njegove pojave u onom specijalnom vremenu komunističke vlasti nad našim narodom. On je uspeo kao uticajan episkop brod crkve, pregovarajući sa komunistima vrlo teško i naporno, da provuče potpuno neokrnjen. Vladika Stefan je bio vrlo mudar arhijerej. Skroman, vredan, sav predan crkvi Hristovoj. Izgradio je mnogo crkava i manastira u toku njegovog episkopovanja. Naše crkvene opštine nisu bile opterećene porezima i razrezima velikim. Uvijek je to bilo nešto skromno, jer je računao ako ima i crkvena opština, onda ima i eparhija. Njegova briga o bogoslovijama, o Bogoslovskom fakultetu se ne može opisati. Tu je predao celog sebe, sav je bio u crkvenoj prosveti, a da ne govorimo o drugim stvarima. U eparhiji Žičkoj vladika Stefan je razvio živu misionarsku delatnost. Pokrenuo je i organizovao duhovne i književne večeri. Obnovio je izlaženje Žičkog blagovesnika
Pisao je svetosavske poslanice sveštenstvu, monaštvu i narodu. Kao što je Jakov Varsović po blagoslovu vladike Nikolaja organizovao Žički blagovesnik pre rata, tako je vladika Stefan blagoslovio da se formira redakcija i da se osnuje časopis istoga imena, Žički blagovesnik, ali da bude i na istome tragu. Da bude skroman i da bude onoga tona i onoga karaktera kojeg mu je dao Jakov Varsović. Napisao je mnogo lepih knjiga koje su ostale da služe nama, sveštenicima. Njegove su besede bile uvek savremene. Malo je koristio stranih reči, a mnogo je lepo u svemu tome govorio. Razvio je bogatu izdavačku delatnost. Objavio je delo episkopa Nikodima Milaša, Pravoslavna Dalmacija, monografiju manastira Krupe, spomenicu episkop Simeon Končarević i njegovo doba, spomenicu Dalmatinska Lazarica i pravoslavni Kosovljani, zbirku propovedi u 5 tomova Pazimo na vreme. Naslov zapravo njegovih knjiga, višetomnih, Pazimo na vreme, odnosi se na svakoga od nas. Mi znamo da se ne menja vreme, ali menjamo se mi u vremenu. Zato vladika Stefan hoće da kaže pazimo na vreme, to znači pazimo na sebe u vremenu. Njiva Gospodnja stalno se menja, iako evanđelsko seme ostaje uvek isto. Budno pazimo na vreme i prilike u kojima živimo. Vladika Stefan je znao da je vreme dar Božiji i da se ovovremenim životom kupuje večnost. Njegove propovedi su uglavnom na temu evanđelja, na priču evanđelsku, na stih određen iz evanđelja, prilagođen vremenu. I mislim da svako može naći u njegovim knjigama lepu pouku i poruku nama koji živimo u ovome vremenu. Koliko je važno da pazimo na vreme. Propovedao je pouke, dao dosta dobre evanđelske i druge, tako. On ima tu osobinu da ima dara dobroga za više za razgovor, kako bi se reklo. Vladika Stefan je velikim delom svog života nosio gorko iskustvo iz Drugog svjetskog rata, kada je doživeo proterivanje i ubijanje sopstvenog naroda i ustaški pogrom. U svom testamentu iz 1989. godine odlučio je da izvesnu sumu novca koju je nasledio podari za podizanje nove kapele, spomen crkvice za pokoj duša svih mučenika poginulih od ustaša 1941. godine u svom rodnom selu Munjavi. Želja mu se za života nije ispunila. Svi naši neprijatelji su, nasrtali ne samo na našu zemlju, nego na naše narodno biće, našu istovetnost, naš identitet narodni, naš jezik i običaj. I zato su muslimani hteli da nas poislame. Hteli su i Austrija i ovi sa zapada koji su dolazili da nas pokatoliče. A to su jedino mislili da će tako ako iščupaju iz naše duše, našu veru i naše, ako naše crkve i manastire ako ponište. Ono što je najmanje očekivao, to je da će se građanskim ratom 90. godina ponoviti nesreća za ceo srpski narod na tlu Hrvatske. A evo doživeo je drugu tragediju, da je narod 1995. godine sa episkopima sveštenstvom prognan sa tih prostora koji su mnogi utočište našli baš ovde u Srbiji. Sećam se kad sam izašao iz Krajine, da me dočekao odmah on ovde iz Sveti Sinod. On je sam prvi predložio, čini mi se, da se najpre zbrinu sveštenici i episkopi. Ja sam za vreme boravka u eparhiji Žičkoj 11 puta odlazio ka onome delu
naših sveštenika koji su ostali u Hrvatskoj, izvan krajine. Susretali smo se sa njima u Italiji jedan put i oko 10 puta u Sloveniji, jer u Hrvatskoj nismo mogli da se susretnemo zbog svakako znanih razloga. Tamo je buktao rat, a posle toga i rat i mržnja prema svemu onome što je srpsko. I onda je rekao, ne vredi zidati ono što će drugi da ruše, dosmatno smo to radili, treba zidati živu crkvu. I povukao je ta sredstva da bi podelio unesrećenima koji su izbjegli sa tog područja otuda. Osnovao je brojne fondove za pomoć sirotima, đacima, studentima, profesorima, za izbegle i proterane. Delio je stradanja i radosti svoga naroda. Evo vam izvolite da primite vaše odlikovanje koje je u našem narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi nešto najviše što se uči. Vladike se sjećam i iz ranijih perioda kad je dolazio u vreme nevolja, nesreća tih ratnih. Dolazio je u manastir Krku, obilazio, krepio nas, podržavao nas. Ja sam tad bio mlad monah u manastiru. Značila nam je mnogo ta njegova podrška, njegova reč, koji je preživeo, sve i teška vremena preživao. Vladika Stefan je dolazio 2000. godine. Dolazio sa vladikom pokojnim Savom Šumadijskim u manastir Krku. Dočekali smo ih lepo i pokazali im sve ono, Bogoslovija je dole izgrađena ranije i to je nekako započeto u vreme pripreme i vladike samoga Stefana. Razgovarali smo, pokazali smo mogućnosti naše, da li možemo da nastavimo i tako. Uglavnom složili smo se i bilo nam je velika zadovoljstvo i radost, naravno, što je pokrenuto da se Bogoslovija otvori i da se obnovi, a pogotovo to što je vladika Stefan to isto radio, obnavljao, pokušavao i otvorio i slava Bogu Bogosloviju, znači 1964. tako bilo tih godina. Idemo napora, ali evo učestvuje u ovome drugom i ponovnome vaskrsavanju, jeste, upravo to, i škole i nekako i manastire i svega naravno. Kad je on video da ne može više da ode na grob svojih roditelja, to ga je porazilo. I ja u tome vidim njegovu ličnu tragediju. Tad ga je nestalo. Tad je naglo se razboleo i to više nije bio onaj vladika Stefan koga smo mi znali. Ja sam bio na dežurstvu i vladika Stefan, koji je već bio tada u nekom, ne u svom svetu, jeste bio u svom svetu, je podigao desnu ruku i pogled fiksirao na jednu tačku i netremice gledao prema tome i pružao ruku. Noć je bila, možda negdje oko 2-3 sata i tačno se obraćao se nekome. Dakle, pričao je sa nekim, nije glasno, pomerao je usta, ali gledao netremice prema toj tački na plafonu. To je potrajalo možda 5 minuta, 7, 8, ne mogu tačno da kažem koliko je to moglo da traje. Ali je vidjelo se na njemu ta mirnoća, ta jednostavno, kao da razgovara sa nekim ko nije odavde, ovozemaljski, kao neko ko je tamo negde, gde oni također odlazi, gde svi mi treba da odemo. Predstavio se Gospodu, predstavio se i nama, koji smo bili tu pred njegovom bolesničkom posteljom, rečima i da sve bude dobro i sve da bude lepo i da se volimo. To su posljednje reči vladike Stefana. I ceo njegov život se kretao između
ove posljednje rečenice i onoga upozorenja kojeg je neprestano izgovarao na besedama. Pazimo na vreme. Upokojio se u Gospodu, koga je svim srcem ljubio, 4. februara 2003. godine u svojoj rezidenciji u manastiru Žiči. U oproštenom slovu, blaženo počivši patrijarh Pavle rekao je: a tebe neka Gospod, koji te zna kao svog vernog slugu, postavi i u carstvu nebeskom na ono mesto koje si njegovim darom zaradio, a svojom službom i zaslužio. Ovde na uzvišici iznad samog manastira Žiče na monaškom groblju telom obitava blaženo počivši episkop Stefan, potonji vladika Žički, pored svog prethodnika blažene uspomene episkopa Vasilija. Vladika je bio jedna eruptivna ličnost iz koje je izbila duboka vera u Boga. Služba crkvi do iznemoglosti, do posljednjeg daha. Neka mu Gospod da carstvo nebesko, a daće mu sigurno kao svome vernom sluzi. Mnogo je postradao sa svojim narodom i ostradavao je svoj narod i njegove muke i nevolje. Nije bilo lako pod komunistima, ali Bog je dao takve jerarhe u to vreme da imamo. Radujem se da ćemo se sresti sigurno u carstvu nebeskom. Gospod će nas makar da vidimo kroz vrata raja, da vidimo njih i mi mali i grešni, ali uspomenu njega čuvat ćemo i molit ćemo se i za njega i molimo da svi on mogu Gospodu za nas. Verujemo da je on, vladika Stefan naš, sa svim ocima našim, studeničkim, žičkim, pećkim, pred prestolom Božijim i da se Bogu moli za nas. Preporučujemo se njegovim molitvama. On je bio jedan od retkih ljudi koji je umeo da vlada svojom ličnošću. Od njega sam se naučio kako čovek treba da drži ključeve svoje ličnosti u svojim rukama. Za svo vreme koliko je upravljao eparhijom Žičkom, pokazaje izuzetan trud i požrtvovanje. Zato verujem da je Bog primio njegovu besmrtnu dušu i nagradio neuvelim vencem slave u carstvu njegovom. Na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve u maju 2003. godine za episkopa Žičkog izabran je banatski episkop Hrizostom. Zanimljivo je da je u proleće 1988. godine episkop Žički Stefan kao i zaslanik Svetog arhijerejskog sinoda putovao u Carigrad da razgovara sa tadašnjim patrijarhom carigradskim Dimitrijem I i izdejstvuje kanonski otpust za arhimandrita Hrizostoma Stolića Hilandarca. Episkop Stefan je uspešno izvršio misiju, ne sluteći da će po promislu Božijem episkop Hrizostom biti njegov naslednik na tronu episkopa Žičkih. Blaženo počivši vladika Žički Hrizostom zapisao je: Vladika Stefan, kao veliki revnitelj za crkvu i kao odgovoran arhijerej, shvatio je i toga se držao, da uz veliku čast ide i veliki teret odgovornosti. Velika je čast biti naslednik na episkopskoj katedri na kojoj je stolovao vladika Stefan. Neka je od nas večna hvala vladiki Stefanu zbog svega što je u svome životu učinio za crkvu, a od Boga neka mu je velika nagrada u večnosti. Videlo se da je vladika Stefan posle toliko godina provedenih
na tronu žičkih episkopa uvek se vraćao Dalmaciji. I sećam se baš upravo njegovih reči, njegove besede kada je se opraštao od Dalmatinske eparhije, rekao je: ja idem, ali ostajem ovde. Dakle, on je isto i bio u Dalmaciji i ostao u Dalmaciji. Bio je u Žičkoj eparhiji i ostao u Žičkoj eparhiji i takav će ostati u sećanju i naroda, i sveštenstva, i monaštva. Čovek je putnik kroz vreme u kome svojim životom i radom ostavlja neizbrisive tragove, a potom uranja u večnost, ostavljajući onima koji posle njega dolaze da ga pamte i slede u njegovom dobrom primeru.